hagurukirigali amaze gukarigera yagiye gukataria n'abanyarwanda bazamutse aje akimara gukatangaza ko ashaka igitambika azengukira kuri Minadefu ubundi aza kuri KCC na Eritrea je gushaka etape Eritrea ntashaka kuviramaho muri cyubahira Afrika kuko bwaba bwa mbere kuva mu 2009 Tour du Rwanda ngenere kucyo hindukira ibintego ziri imbere nawaje reka turebe ese pelote yabisemo gusiga abanga bakajya gushaka etape kugira ngo mayo jaune aze atwara ibirimba reka turebe kuri moto bazamuka n'umusozi wa Eritrea ni bandi bazamutse inatake abakinyi babiri rero akaba rero aba ntacyo batwaye peloto irabaretse reka mbabwire ko rero peloto irabaretse kuko abangaba nta kintu batwaye bari mu minota myinshi bazamutse mu Eritrea hereza ikaze Eritrea abanyeritrea baragutegereje hano ku murongo hicyubahira Afrika bwaba ubwa mbere kuva mu 2009 Tour du Rwanda da Silva nibo bagiye Araya watwaye etape ya gatanda ya karindwi muri Tour du Rwanda 2025 wasore kuri Canal Olympia Araya byagize ntibyamukundira muri Tour du Rwanda Araya subitse icyubahira Afrika Araya hagarara abanyafrika Araya ntabwo ukiri umunyaritrea ahubwo uri umunyafrika azamutse ari kumwe na Da Silva na Araya abanyabrazil baragutegereje kugira ngo bareko Brazil akujya kwikaze ahagurukira igare Araya aramucomeka Da Silva ahagurukira igare ngabo bamaze gukata bajya ku kabindi basigaje kilometero ya nyuma kugira ngo basesekane ku Kigali Convention Center reka mbagwe ko etape iri kugenda ariko kandi tugize muri kilometero ya nyuma tugiye kubona amatake hato nato kuri peloto kubera ko ntabwo bagomba gutegeza kugira ngo etape igende uko abakinnyi bakifuza ko byashoboka ngayo Da Silva na Araya mwatakire muri icyo kizamuka cya nyuma kugira ngo Da Silva umudepose ubundi uzamura amaboko hano uko byageze kuri Mulubirhan Araya na Da Silva aramucomeka agomba kumwata kinyuma muri sprint komeye cyane Araya na Da Silva atangiye kubujuka ariko peloto yaje ndabona mayo jaune yaje na Duarte Marivowete bagiye kudepoza Araya na Da Silva Marivowete areba inyuma Araya ataka Araya watinze batakiye mu cyo kizamuka cya Convention Center Araya na Da Silva peloto irabazanye quick step ashaka kwisubiza quick step yo kwa Patrick Lefebvre Araya aramataka Araya aramushiririza ahita azendoke mu Rwanda Araya aramushiririza Araya kucyuhindukira ahita amata kwimusoke peloto enoke mu Rwanda akurikira enoke mwatake enoke mushiririze enoke komeza enoke amutera sprint enoke aramutegereza enoke amutaho enoke micyubahiro gusabye enoke mudepose enoke aramataka enoke mu Rwanda enoke aramataka enoke urakoze enoke ndakusabye turuti kwa inyuma enoke kwa etape Enoke Mulubirhan yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'1999 afite imyaka 26 avuga muri Eritrea apima ibiro 60 afite indeshyo metero 1 na santimetero 76 all the way from Asmara cyara kabaye etape irabonetse mu banyafrika uyu nguyu yegukanye Tour du Rwanda 2023 twe tumutegereje 2026 nibikunze ariko nibura etape imwe ku banyafrika irabonetse etape ya nyuma ya Tour du Rwanda 2026 Kigali intera ya Tour du Rwanda ntabwo wayimpaye ariko Enoke kunyukigari Enoke ndakubonye n'amaso yanjye Enoke urakoze guha Afrika icyo cyubahiro Enoke urakoze kuri no sprint Araya ntacyo atari yakoze uratatse uyu mungu uramudepoza maze uzamuramo kuti Afrika ntabwo Tour du Rwanda yanjye tudakozemo Enoke Mulubirhan rero akaba atahanye umwambaro w'umukinnyi usprintinga ndetse akaba agiye no gutahana etape ya nyuma ya Tour du Rwanda Enoke twaramubuze nyamara ariko yarafite amahirwe menshi yarabigerageje. How are you feeling right now being the winner of today's stage? Yeah, I wait this victory this week. I really not feel good because I didn't got the victory as a team. Also, we had bad luck also for me this week. I really motivated this morning. I already told the team in the morning I want to win this stage. Also yesterday, like we spoke, I had a little bit further away from quick step, but today for the final stage to win the victory and my first victory of 2026, and for my team also Astana
they deserve it. They motivate every day, especially Vino Krov and also my trainer, all the trainers and the managers. So I'm really happy. You are the first team from Africa that won a stage in this year's Tour du Rwanda 2026, and you just mentioned how it was for the other team who won NSN that won. It was really a success. But tell me a little bit about this year's Tour du Rwanda. What was so special about it, and what was so challenging about it? I know also Rwandan people, they want me to win. You know, we want African rider to win in this stage. So finally we won, and I'm really happy we won as an African rider. It's not good without victory this week, an African athlete. So I'm really happy part of the stage this week. Yeah, you did a last attack that we want to go inside and we show you how it was, and may you please react to it and tell me a bit about it and how did you go through it, the last attack inside. May we please go inside? Yes, let's go.